kajeng semeng para OSIS lan PKS SMA Negeri 1 Kubu sane sampun nglaksanayang lomba nguwacan cerpen bahasa Bali miwah para juri sane dahat kusumayang titiang punika taler para semeton sinamian sane tresna asihin titiang. Tiang Niko Mantri Wulandari, sisya saking kelas 11 MIPA kalih, jagi nyarengin lomba wacan cerpen bahasa Bali, sane mamurde kangen. Kasurat oleh Iputu Agus Sutrarama. Sedurung ngelantur, ngiring sareng-sareng nunas ice ring ide sangyang widiwasa. Mangde lomba ngwacan cerpen bahasa Bali ring rahina puniki memargi antar melarapan pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Cerpen bahasa Bali sane mamurde kangen. Kasurat oleh Iputu Agus Sutrarama. Cahyan purnama kedasa ngalangin akasaning segara ring petenge punika. Jegeg ayu sekadi paras betari ratih nituun kemarjepada makte bintang mencanda ring gumuruh ombak pasisi mau labuh daerah istimewa Aceh. Adi, beli rindu pesan kapining Adi. Sandia punika, suara kidung bramara, nyisep saring ngumbara, saking pengeras suarane ring pura. Miye dupa lan sekar ngulik kuben buana. Ki jeje pliate wantah anake mekamben meudeng ne kecingak makte canang Banten meciri sampun rahinan ring gumi pedesaan. Gede landi tuun uli mobilne laut gegeson mene undangan umahne. Pak De, aja onyang muleh. Yeh, gede. Pak De malunan itu nih ngajak me adene. To ade-adine durian mare je neket. Gede uli hotel nih Busan. Nih Pak De. Aget masih man permisi Busan uli atasane. De, mare teke. Anti anget tuh aja ayu di merajan. Kenten baus me adene ngerana yang ipun gegeson ke merajan. Raris medal saking jeruan. Anak istri meparas ayu mekenyem manis ring raganipun. Ayu, sayang, si kecil nakinin bapak nih uli tunian. Raos alus tisane metu saking bibit tipis, maka miwah penyingakan saning ngucapang tresna satya tanpa wates. Punika ngawinang gede landi kangen manahne. Laut ngusap ngecup sirah kurenanipune punika. Naler ipiana sane kantun wenten ring belingane sampun metu putus bulan. Bapak Driki sayang. Ring beten galang sunar purnama kedasa peteng nike. Gede landi lan keluarga ngaturang sembah bakti. Ujan krebe ring tengah lemenge
Punike sekadi nyiriang ibu ati. Sami pada tegang nyanto sang pesune bapak dokter ring saking ruang operasi bersalin. Pak, sapunapi somah miwah pianak tiang, Pak? Gegeson gede landi nyag jagin laut metakon indik kondisi kurenane miwah pianakne ring dokter sane wau san medal saking ruang operasi. Anak bapak istri lahir selamat. Nanging nunas ampure niki wantah perjuangan berat. Tim dokter sampun ngutasaha maksimal. Kemaon titiang nunas pengampure riantukan ibune iana nenten side keselamatan. Ayu. Landi. Wayan, ada apa yan? Suara punike ngenten anggede Landi saking lamunane. Raga ne beneh ne metakon, ada apa ne? Jeg dini ke didian, paling takonange ngajak general manajer busan. Kenapa yan? Icang, inget ngajak Ayu. Icang ngerti, Cai sayang aja Ayu. Tapi Ayu pasti menyayangkan yang kanti nepuk kondisi Cai cara jani ke kene. Ingat perjuangan irage kantiman posisi melah buka jani ke kene. Ingat nih, jani Cai nih ngewantah calon pengganti manajer dini. Uli kanti mani, kanti buin aminggu. Dadi masa ujian Cai nih. Kaserahin tanggung jawab total ngoperasi yang hotel ini. Ditu lakar ngena apa ke Cai mula pantes lakar ke anggon manajer utama. Ada kanti perjuangan ne uli bete-beten sesajan entu dah dipercuma. Gede Landi wau jeneket di kos-kosane. Sane tuah mepalkan sajan ngajak hotel tongosnya ngerereh pengupa jiwa duang tiban niki. Ingatipun dinane benjang wantah dinan otonane ge Ayu. Pianak tunggalipun ne kakalahin merantau ke mau labuh saking duang tiban ne bidan. Kenyal sepi lan rindu maadu kang rintangkah ne. Gede Landi nyendedeh di kursi ne. Sayang, Nike minum dumun toyane, wus Nike, wau mesiram, laut sembahyang. Ayu, tenside antuk nyambatang kangen. Bahagia pisan manahe nyingak paras Nike. Ayu kurenanipun. Sane jegeg. Manis mekenyem ring samping nih maktang ipun agelas toye putih. Seger lega kerasa toye punike nanging sagetan kurenanipun sampun nenten wenten ring samping nih. Gede Landi pesu uli kamarne paling ngelunin nanging tenjewenten anak nyautin.
Suaran ombak gumuruh ring pantai selatan. Landi mulai merike. Irike ipun nyingak nenten je ayu kurenanipun. Kemaon anak alit moglong pisan. Parasne patah pisan sekadi muane ayu kurenane. Landi tengkejut. Dek, ayu. Papa, Pa. Gede Landi enten uli ipiane. Kari peteng. Galahe ngenjak jam 11 waktu Indonesia bagian barat. Ipun uning galah jam 12 wenten penerbangan terakhir ke Denpasar. Sane transit dumun ring Jakarta. Nanging neket ring bandara kabausang tiket sami sampun telas maadol. Ingetipun rahine mangkin tuah rahine Natal. Turin liburan akhir pekan minap samian pada liburan keluar provinsi. Yening enyak ngantosang benjang ngedas lemah nih wenten penerbangan ke Denpasar. Ipun mutusang nginep ring airport. Penerbangan ipun memargi becik. Sanika pertama saking duang tiban ipun malih ngenjak natah Bali. Hirup hawa Bali. Galah nike jam dase semeng ring Bali. Wantah kirang langkung jam 11 ipun pacang neket ring Tabanan. Ring margine